Chibai vek ole tun tum kan video a chuan spoken Hindi tan chapter 2 karonda dona kan topic tura hianin sarvnaam pronoun ti ania. Ole tun tum kan topic pronoun ti mang hianin ama in video kalauda to a class 7 zirlai bu ania. Chumi endu tan chuanin comment na hian aling kalauda anga inlo en meidon ania o. Ama sa in kan topic sarvnaam pronoun kan ti hi mizo tongin lo soifia don ila noun ai o akan man thumal noun ai akan man thumal hi sarvnaam pronoun kan ti chu ania. Sarvnaam pronoun kan ti hi chi sang sanga chen sang ania. Chungte chu Purushvachak sarvnaam personal pronoun kan ti te Nijvachak sarvnaam demonstrative pronoun kan ti te Nijvachak sarvnaam indefinite pronoun kan ti te Prasanvachak sarvnaam interrogative pronoun kan ti chin te sambanvachak sarvnaam relative pronoun kan ti te sesambanvachak sarvnaam emphatic pronoun kan ti te le Nijvachak sarvnaam reflexive pronoun kan ti te hi ania. Ama saber Purushvachak sarvnaam personal pronoun kan ti a chuan me kan ti kei ka ti na emo ka ti na emo keima ka insoinan khan men kan ti hi kan mang thin tur ani. Adota chuan tum kan ti hi nang ti na emo I ti na emo nangma soina atan ma ni aya no pangle kan rual pui te biak nan kan mang thin tur ani. Adot lia chuan up kan ti hi nang soina emo I soina emo nangma soina tawka ania. Ama ero chu kan aya upale kan za na chongkam atan khan up hi kan mang thin tur ani. Adot lia chuan tu kan ti hi a omle ta a chu chu nang soina emo I soina emo nangma soina thaw ania. Hei po hi ma ni aya no pangle kan rual puite biang na chongkama khan kan mang thin tur ani. Apani na chuan Nijvachak sarvnaam demonstrative pronoun kan ti hi ania. A omzia chu ama tel in emo tel lavin emo noun chu ti chian nan le ako mu nana pronoun kan man kha demonstrative pronoun Nijvachak sarvnaam kan ti chu ania. Heng te hi anni ya kan ti hei hi kan ti le wa kan ti so kan ti emo kha kan ti nan khan kan mang thin tur ani. Apathum na chuan Nijvachak sarvnaam indefinite pronoun kan ti hi ania. Mishing emo thil dang tlem te ti bik chia nei lova a lawm emo adan naran emo a an ai o a kan soina chongkam kha indefinite pronoun Nijvachak sarvnaam kan ti chu ania. Example a chuanin heng te hi anni koi kan ti te tu emo mo emo tu ma kan soina kha ani. Kuch kan ti hi ani boka engemo zat kan ti na emo engemo kan soi kha kuch ti na ani. Apalina chuan Prasanvachak sarvnaam interrogative pronoun kan ti hi ania. Zo na siam na pronoun kan man chongkam toy te thumal toy te kha interrogative pronoun Prasanvachak sarvnaam kan ti chu ani. Kon kan ti tunge kan ti na le kya enge kan ti kha ania. Apangana chuan sambanvachak sarvnaam relative pronoun kan ti kha ania. A omzia chu noun emo pronoun emo amalama lo soilan to nu soinon le nana pronoun kan manakha relative pronoun sambanvachak sarvnaam kan ti chu ani. Jo kha emo chu kan ti ang chi kha relative pronoun sambanvachak sarvnaam kan ti chu ani. Aparukna chuan sesambanvachak sarvnaam emphatic pronoun kan ti kha ania.
personal pronoun chung chang kan soya war deuh taka soina na chongkam kan bil cha kha emphatic pronoun se sarvnaam sarvnaam kan ti chu ani a chu hindi chuan so ti ani so ti ani atop na bera chuan Nijvachak sarvnaam reflexive pronoun ti ani a aumzia chu mani le mani in soina pronoun kha reflexive pronoun chu ani chu ta chuanin ama akan lo soito ap kan ti na kha ani a mo ap kan ti kha ani a hei hi mani in soinan po khanin kan mang the ani chuanin swayam ti ani a mo swayam kan ti chuanin mani in kan ti na ti kha ani ole khati jong kha tun chuma kan zirlai chu ani a ole khati jong kha tun chuma kan video chu ani a next video a dam takin kanin mule theu don ania in zawain hun man nuam vek ule